Halo perlap saya sian pat ngai kublai api baro te mentang isi ke video part tu headshot trick mobile setting te kane ke trick ke bahas shisha mo perlap bat kane ka trick headshot kam da terekam mentah-mentah andre kan terekam hadin lane arsi te mana kane ngala upload ya ke video part 1 te kam da terekam ha headshot te mengapet mentah ka part 2 part kelak kham ibiang kan kelak kham headshot bah namar ngayus hakatu kebang upload ngayus men miet teng upload men step te kelak kham biang shot na training ya tu te mentang lah training biang headshot mobile phone setting kelak kham biang te sabat kena ketrik kham duna kiba tip ya kane ngadang sulap san hakan kisngi te pila ban pej ba bat pila ban ajing kersian nga bat ondang la dap 1000 subscriber ngan sa upload ya ka video kumno be pin on setting na mobile phone jong pi te bat pi num sngiu ai adang adon jing baklas bhama bat kidon ki video giat ki bangla khat namar ba kajrong palat te pi kwa bentip ya katrik ke basya pinak pej ya karau kan ladang ngasu edit lana ngasu kwat ya ki video ndreng klem edit mo ndreng ka headshot kadai hi ka headshot jing shisha na setting mobile te pila ban pej ya ni video hadu dakut pin pej ba kumno katrekam te ngatrai ka next video part 3 kan kham internet susu ke headshot mobile te chol perlok nya pej no kumno katrekam First